umuhagurutsa ni wowe uzoba umuhagurukije. Reka umuriro w'Imana umuhagurutse umuzane umushitse ku rugero nawe uriho, ariko numuhata uri kwarakoreshwa nawe. Twadukoreshanya nico gituma turi mu gutahana umusaruro mukeya. Kaguhata bakaroha kamahamagara ngo pasi guhaguruka ngo bayute kudahayuririmba. Niki cyatubyuceka pasiteri nawe agahaguruka kwihangana kumwikiza ameze nk'ugukojeje reka umuza mureka umuntu wenyine muririmbe muririmba muri batanu batandatu uwa karindwi afatwe uw'umunani afatwe bene uwo muri uhaye uguma kuzana wonyine iyo ugwiriye ukaba mwinshi bene ico gitaramo kigira umusaruro. Imana ishimwe. Icyambere ni ukuri ntazarambirwa ntazatoroka tukaza dutoroka amateraniro. Abantu bari mu kubwira baririmbye ngo baririmbe mbere barangiza umwigisha atangira ukabona umurongo ese kurya kandi bamwe badafite abana babahe baja kurya. None novuga ngo naje gutarama ngataha igitaramo kitarashira ico naje gukora kitarashira mukavuga ngo uwo muntu ari kwaragira gushaka ubwami bw'Imana no kwama wicara ukaruhuka mburi kirato cagize intuzo gakandagira hasi nukuri kw'Imana ukarenganya ukuguru kazuruhu kicara wapfukama ugapfukama wahagarara ugahagarara wumva indirimbira gucometse ugahaguruka. Imana ishimwe. Ico ni kimwe mu bantu bahaye bashaka ubwami bw'Imana ugatitiriza ukicara ugaceceka ugapanga ukama wicara abarambirwa bakagenda nawe ukicara. Bene uwo muriro uyu muriro turi mu kugira ubunyine uri mu guhora vuba nkakujya kutweja no gutereramo ibyeje, ariko iyo watereye mu biti bikomeye no bere wa muriro ntuzushira uzugiriye nguhari ni nkaho batwikiye ifuru. Witonde haza umuriro mwinshi ntitugurumire twicare dupange duceceke. Imana ishimwe. Reka tuvuga abantu babiri bashatse Imana kandi aba mu gitabo cy'Abaheburayo biravuga ngo muze mwibuka babayoboraga kera muzirikane iherezo ryabo mwigana imirimo yabo. Yesu Kristo ko yararejo n'ubu ni kwari kandi ni kwazohora kuzogeza iteka ryose. Abangaba nibo baciye inzira. Dusome ijambo ry'Imana turasoma ahantu habiri abadufasha babaheze mikoro basome. Turasoma ahantu habiri turabanza dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwa Matayo ibice bitandatu umurongo wa 31 aramara wa 34. Matayo ibice ni bitandatu 31 urasoma umari wa 34. Haravuze ngo gatandatu Matayo 31 kugeza na 4. Haravuze ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Amen. 34. Nimukiganyire mutekereze ibyejo, nimukiganyire mutekereza ibyejo, kuko abejo baziganyira ibyejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. 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 Tugende mu buhanuzi bwa Yesaya 55 umurongo wa 6 urashitsa ku 8. Yesaya 55 umurongo wa 6 ushitse ku 8. Haravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwiyambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze
ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanje, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Amen. Tushimiye Imana muri uno mugoroba uno munsi wa gatatu hano mu gitaramo c'abayumbe. Imana yatubashishije tukaba tukigezemwo, turayishimiye cyane. Imana ishimwe. Dushimiye itorero rya EPG ryatanze kino kibanza kuza duteraniramwo abayumbi. EPG turabashimiye cyane, abungeri n'abakristo. Imana ibaheze umugisha. Dushimiye kandi abayumbe bashinze iki gicaniro hano c'umunsi wa gatatu buri munsi. Baranaturarika ngo abe ari twe tuza kuvuga mu ijambo ribimburira igiterane cy'iriyinga ryose. Mwagize neza kudutekereza, akaba ari twe mutumira muri aba bantu bose. Turabashimiye cyane abayumbe, Imana ibaheze umugisha. Shimiye nanje abashitsi Ndutira, twari tumutegereje burya sinzi bizahingikanye mu isi, sinzi ko biza bigira bitya ntiyaza, ariko none yaraje. Njewe namenye iryo zina ryiwe n'indirimbo ziwe ntaramubona. Nigeze kugura gaseti njewe tukiririya ruguru, ngura indirimbo ziwe nzishiramo mbere yuko nza gusenga ninjoro, nkabanza nkazumva. Gorigota ku giti niho Yesu yabamba. Nama mumenya kandi ntaramubona, naje kumubona nyuma cyane, ariko naramumenye. Azaririmba nkamanibuka izo ndirimbo ziwe. Ndagushimiye kuko ufite ubwitange bwo kuririmbira Imana no gusiga abana. Niko Yesu yavuze ngo uzosiga kimwe mu bwami bw'Imana. Nusiga umugabo cyangwa abana cyangwa ugasiga umugore, ngo kuri kimwe ngo uzohabwa inshuro 100. Ariko kandi ngo Imana iguheze n'ubugingo bworaho. Turashimye Imana yakuyoboye kagushitsa. Imana ishimwe. Dukunda indirimbo zawe, nawe turagukunda. Nukuri siko mumaze kutubwira ngo tuvuge ngo turakundana. Ntawe twanga, nuko ari we mpaye mvuga, ariko ntawe twanga pi. Turamwangira iki? Hari uko mwagize kandi niwo kugira ni mwisi, ntawe tutokunda. Dufite umwanya muto, igitaramo kiracakomeje. Urabona none kuzoshitsa kuwa Mungu kumanywa na nijoro haracara umwanya. Ariko nahisemwe ejo bampamagaye, nahisemwe iri jambo ryo gushaka Uwiteka. Niryo numvishe nkwiriye kuvuga, nigi Imana yanshize ku mutima. Esereve winyegeje mugani w'abarundi. Numva Imana ishize ku mutima ijambo rivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kuko abona. Ngo mumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha ngo areke ibyaha byiwe agarukira Uwiteka, ngo nawe aramugirira ibambe. Suko ryavuze. Uyu ni umuhanuzi mukuru Yesaya, aravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka. Ubine biracashoboka, ariko hari igihe bitazoshoboka. Kandi ko turacegera ico gihe. Hari igihe imbabazi zizokurwaho, hari igihe gushaka Yesu kuzoshira. Ariko ubu nyine ijambo riravuze ngo nimushake Uwiteka bigihaye bishoboka kuko yobona. Kandi mu mwambaze akiri bugufi. Ufite imitima ibiri, ufite imitima y'ibyaha ngo abireke, ashaka Uwiteka nawe ngo yiteguye kumugirira ibambe. Imana ishimwe. Hano muri Matayo ni Yesu wabivuze wenyine. N'abahanuzi bari ko bahanura iby'umwuka wera yari ko babwira. Ariko iri jambo ryavuze Yesu wenyine. Yaturutse haruguru aha yavuga ngo ntitukiganyire kubyo turya, ibyo tunywa, ibyo twambara. Ngo tureke kubyiganyira. Aravuga ngo abapagani nabo ntitukamereka abapagani. Abapagani ngo bazabiganyira. Ariko yarahaye dutandukanya n'abapagani ngo bazabiganyira ngo ese bararya iki baranywa iki. Ngo
mureke kubyiganyiraho imana irabizi kuko mubishaka siko yavuze ariko hepfo haravuga ngo ico mbabwira mushaka mbere kureka ibindi byose byo kurya n'amahuzu ibidukuyeho iravuze ngo ntugasubire kwiganyira ku mahuzu n'ibyurya kandi usarire hari amajambo amwe twagaza tuvuga kera utarayabona ariko ubu nyine twarayabonye kera umuntu yagaza abona ihuzu yuko agurishije inka ariko ubu nyine tukigurisha inka kandi tukambara neza ubu niho dufite amahuzu ameshe kurusha tugifite inka ntimubizi imana ishimwe ariko imana ni umugabo ni ukuri kw'Imana ubu niho dufite ihuzu nyinshi kandi nziza kandi zimeshe kuruta ubwo twari tugifite inka duhaye twigurira amahuzu Yesu aravuze ngo mureke timwiganyire ku mahuzu cyangwa ngo urarye iki na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gala hana ni ibikoni bibiguruka taco bivuga taco bikora tibizobona Yesu ntiyabipfiriye wewe urabiruta cyane kandi Yesu akwitayeho cyane kandi Yesu azoguha hari umuntu weruka kutwigisha numva vuze neza kandi kubiriya bisiga aravuga ngo burya twatuzuka ukumva biriko biravuga kurya kera ngo biba byariye twasuza kuvyuka dukaraba kera ngo bihagaze ku biti bihaye byishima kera byahaze kare kuko bivyuka kare turya tuza turibwana utundi tukoko mugani w'abarundi tugihaye tuvyuka tutaragira ngo twiruke duhunge zikamaze ibirya kare tuza kuvyuka kera byo zahaze kare kera Imana yazigeneye igabo zarangiye kandi ntizazigisombe oya cangerenga ni inyama gusa Imana yogira ite Imana nukuri azananiza biriya bikagaburirwa naho twebwe nitwe twiyishe kandi ibyo dusengera byinshi nizo twa dusengera kandi tukabisengera hari igisubizo kera Yesu yarabivuze turashaka iki reka gusengera ibyatanzwe shaka ibitara aravuze ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe Imana ishimwe Yesu aravuze ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe mushaka ibindi mubireke ubireke kandi yavuze kimwe kandi nico mvuga ni Imana name nicara Imana ishimwe aravuze ngo bamushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo ibindi biraza ikorogori tubamwo bizari tubuza gushaka ubwami bw'Imana abaye bashaka ubwami bw'Imana ngiye kubabwira ishusho yabo n'abatabushaka muri amamu bamenya nuko bari mu Imana ishimwe ikiza cyerekana umuntu udashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo ego data wampaye Imana ishimwe Imana ishimwe cyane hari ikintu kiza gitoroka mu bitungwa byose sinazitunze ariko baravuze ngo ingurube niyo ya mbere gutoroka abantu bataza batindana n'Imana bakabivamwo vuba abo ngabo nukuri ndakurahiriye mpagaze hano kandi mivuze nishingikirije ku ijambo ry'Imana abo baza batoroka bakagenda vuba bakabirambirwa vuba bagacogora vuba bakabivamwo vuba reka ngubwire uko bameze bene abo tibahaye bashaka ubwami bw'Imana uhaye ushaka ubwami bw'Imana aza yamaramza akicara hasi agaceceka Imana ishimwe umuriro w'Imana wako tarakavuba hari ikintu jewe ndimuhugiraho amashaka reka zakibabwira kandi si ugushokora izuba
ndabishokora mbirimo ubu nyine turimo kwinjira mu ishengero ikidari cyapfa kuvuga gutya ukamubona abantu batangiye kunezerwa tibararuha bicara ngo batekane ariko abakera murabyumva mbaye mbivuga ababibonye bakama banezerwa tugishika gutya bakagurumira neza mukaza mwama musimba udusinzino tukaza dukora ngaha umwanya muto ubu nyine ukamubona umuntu atangiye kwirata wa muriro ugiye ikidari cyazima ukazimana nacyo nico gitumaga ikidari ntitucanga ariko tuba tuvuga ngo cyana amapurusa menshi y'umunezero wanyu niho ni ku kidari n'ubusore ayo ni amapurusa mpaye mbabwira mubwira nyuma wagira akayengera ku mwuka w'Imana Imana yatunga mu itoroshi amapurusa 100 akaba aruzuye ariko umva ni ibice bitatu ariko abakera bose hano hari umusaza umwe wambwiye hano ari hano simureba mutama mumumenye ariko ntiyavuze na yarambwiye ngo umunsi umwe bagiye gusenga mu Gahwera mu Rwara ko turababwira uko byari bimeze mbere ngo aragenda barasenga barangiza ihuduma ngo baravuga ngo batahe umwijima burafasha batese uko turagenda gute ngo basohoke hanze babone umwijima wabuditse umwana w'umukobwa ngo aravuga ati yemwe dusenge Imana iduha umuco dutahe ihuduma irashize babasaza n'abagabo n'umusaza ari mu kera ntawagaze upinga bovuga ibintu byo gusenga ukavuga ngo yayi ngo kana gakobwa kavuza kana gahungu oyayi batiri muze tusi kandi ibintu bari bavuze ibintu bigoye Imana ibaheze umucoki ngo binjiye muri ya mahombe barasenze ngo baje guhumura ngo babone ikintu kimeze nk'ikore macatse n'umuntu uhara ari mu ngo barahagurutse barasohotse baritse mukuzi bafasha gasozi bararenze baratawanyika mu mihana ryatara riri hejuru haye habona nkuko duhaye tubone ngo bamare kwinjira ryatara rirasima ibyo ni ibintu abantu babonye iri iwacu Gahororo twarasenze rimwe turi mu kibira nta mahombe mwebwe muri mu gusasa amatapi n'amatara ku musozi imvura iragwa abantu barajuguma mu gicuku tutuku turapfuye tugire gute man turapfuye n'imbeho abantu baje kugira bati babona umuriro bene uyu twadukomeza turagenda turota hari muri ya musaza Musa ise warushika muzomuhamagara ubugarahari uwo nuwo ntanze naba bacu bakuru banje bari hano barota barawurangiza ngo baryamega udutosi tuje ngo baje kwishura basanga pi mu gitondo ngo baje kureba aho umuriro wari wuri hazahica ibyatsi cyangwa basanga atabyatsi n'umuriro w'Imana ari kumara imbeho hano haravuze ngo abantu baza bashaka ubwami n'ukuranza ugaceceka ugapanga ukamuceceka haba umunezero umugabo umwe nabonye yinjira ihudumiriye iwacu aravuga ngo umunezero ntiwabayereka ataha umunsi wa gatanu yaje na gatatu arataha na gatanu ngo amare gutaha umunezero uraba ihudumira dubura agaruka ubwa kabiri ati abantu baretse gutaha nanje reka ngenije kureba umunezero ataha nanone atanezerewe kuyinga rya kabiri kuko yariko yicira urubanza yarambiwe iby'Imana ni kurya bagaza bavuga ngo ni gisabo gicunda barambije abarambiwe batashe Imana ishimwe tukazurambirwa hari indirimbo yo mu gushimisha ivuga guto ngo tukazurambirwa ku mwizera kandi mu bintu by'Imana uza wicare indirimbo yo muri yo COVID 190 niko nkeka iravuga ngo napenye kisima carehe upange Imana ishimwe nugupanga ukicara ugatekana abuzuzwa bakuzuzwa ukazubanza ugahunyiza ugahunyuruka urimo Imana ishimwe ukazuhunyiza neza kandi jewe mpora mbivuga sinohagarikira ngo mbwire umuntu ngo se ko wahunyije sinzi ubundi munsi kandi nabebwiye hano tukazubwira abantu ya jewe nkunda abantu baza bamaze gushikamo umureke nashaka hunyize nashaka yicare areke guhaguruka umuriro w'Imana nuza arahaguruka
numuhagurutsa ni wowe uzoba umuhagurukije. Reka umuriro w'Imana umuhagurutse umuzane umushitse ku rugero nawe uriho, ariko numuhata uri kwarakoreshwa nawe. Twadukoreshanya nico gituma turi mu gutahana umusaruro mukeya. Kaguhata bakaroha kamahamagara ngo pasi guhaguruka ngo bayute kudahayuririmba niki cyatubyuceka. Pasiteri nawe agahaguruka kwihangana kumwikiza ameze nk'ugukojeje. Reka umuza mureka umuntu wenyine muririmbe, ni muririmba muri batanu batandatu, uwa karindwi afatwe, uwo umunani afatwe. Bene uwo muri uhaye uguma kuzana wonyine, iyo ugwiriye ukaba mwinshi, bene ico gitaramo kigira umusaruro. Imana ishimwe. Icyambere ni ukuri ntazarambirwa, ntazatoroka. Tukaza dutoroka amateraniro. Abantu bari mu kubwira baririmbye ngo baririmbe mbere, barangiza umwigisha atangira ukabona umurongo. Ese kurya kandi bamwe badafite abana babahe baja kurya. None novuga ngo naje gutarama ngataha igitaramo kitarashira, ico naje gukora kitarashira, mukavuga ngo uwo muntu ari kwaragira. Gushaka ubwami bw'Imana no kwama wicara ukaruhuka mburi kirato cagize intuzo gakandagira hasi. Nukuri kw'Imana ukarenganya ukuguru kazuruhu kicara, wapfukama ugapfukama, wahagarara ugahagarara, wumva indirimbira gucometse ugahaguruka. Imana ishimwe. Ico ni kimwe mu bantu bahaye bashaka ubwami bw'Imana. Ugatitiriza ukicara ugaceceka ugapanga ukama wicara, abarambirwa bakagenda nawe ukicara. Bene uwo muriro, uyu muriro turi mu kugira ubunyine uri mu guhora vuba. Nkakujya kutweja no gutereramo ibyeje, ariko iyo watereye mu biti bikomeye no bere wa muriro ntuzushira, uzugiriye nguhari. Ni nkaho batwikiye ifuru. Witonde haza umuriro mwinshi, ntitugurumire, twicare dupange duceceke. Imana ishimwe. Reka tuvuga abantu babiri bashatse Imana kandi aba mu gitabo cy'Abaheburayo biravuga ngo muze mwibuka babayoboraga kera, muzirikane iherezo ryabo, mwigane imirimo yabo. Yesu Kristo ko yararejo n'ubu ni ko ari kandi ni ko azohora kuzogeza iteka ryose. Abangaba nibo baciye inzira